बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआ दिनै सेथि सान बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सनि गाहाय नब्लाङाव दिनै ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ बेखेवनाय जायो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लानानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो आरो मेलनि थांखिखौ बुंथिनानै होयो मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ मख'नो गोनांदि दिनै ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोनि सेथि सानाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों नागालेण्ड आयेन आफादनि बुंथिगिरि सारिंगेन लंकुमारा बेजों लोगोसेनो बे हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै साहित्य अकादेमीनि भाइस प्रेसिडेन्ट प्रफेसर कुमुद शर्मा इमिनेन्ट जार्नालिस्ट एन्ड डिस्टिंग्विश्ड फेलो अफ GU मृणाल तालुकदार बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुरत नार्जारी ज्ञानपीठ एवार्डी दामोदर मौजो आरो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोनहा बे समाव ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआव बाहागो लानानै नागालेण्ड आयेन आफादनि बुंथिगिरि सारिंगेन लंकुमार आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ मा बुंथिदों खोनासंदो আজিৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ফ'ৰ্ট কোকৰাঝাৰ লিড ফেষ্টিভেল আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি ইয়াৰ যেটো ইনাগুৰেল সেশন ইয়াত নাগালেণ্ড লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ স্পিকাৰ মাননীয় চেৰেংগেন লংকুপাৰ ডাঙৰীয়াই ইয়াত চিফ গেষ্ট হিচাপে এটেণ্ড আছে আৰু আজি ফ'ৰ্ট কোকৰাঝাৰ লিড ফেষ্টিভেলটো ইনাগুৰেশ্যন কৰা হ'ল মই আশা কৰিছোঁ যে আগৰ বছৰৰ নিচিনাকৈ এইবাৰো কোকৰাঝাৰ লিড ফেষ্টিভেলত যেনেকৈ আমাৰ দেশৰ ভিতৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আমাৰ সাহিত্যিকসকল আমাৰ যি লিখকসকল আমাৰ কবিসকল আহি উপস্থিত হৈছে ইণ্টেলেকচুৱেলসকল আহি উপস্থিত হৈছে ইয়াত ফ'ৰ্ট যিটো লিটাৰেৰী ফেষ্টিভেলৰ অবজেক্টিভ উদ্দেশ্য এইটো সফল হ'ব আৰু কোকৰাঝাৰ লিড ফেষ্টিভেলটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰথম এনেকুৱা লিড ফেষ্টিভেল বুলি আজি সকলোৱে এটা ৰিকগনিশ্যন দিছে মই আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ যি এটা উদ্দেশ্য লৈ লিড ফেষ্টিভেলটো আৰম্ভ কৰা হৈছিলে এইটো সফল হ'ল আৰু ইয়াত বিশেষকৈ আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল আনশ্বেডিউল্ড লেংগুৱেজৰ ৰাইটাৰসকল যি সকলৰ ভাষা আজিলৈকে ৰিকগনিশ্যন পোৱা নাই সেইসকলে ভাল প্লেটফৰ্ম এটা পাই আছে সাহিত্য চৰ্চাৰ কাৰণে সাহিত্যৰ কোনো বাউণ্ডাৰী নাথাকে সাহিত্য যিখিনি বিষয়ৰ ওপৰত যিকিনো সাবজেক্ট মেটাৰৰ ওপৰত সাহিত্য চৰ্চা হ'ব পাৰে যিকিনো এটা টপিকৰ ওপৰত হ'ব পাৰে গতিকে সাহিত্যৰ যিটো এৰিয়া সেইটো বিশাল হয় তো সেইকাৰণে বডলেণ্ড অঞ্চলৰ বিভিন্ন সমস্যাবিলাক আৰু পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ নলেজবিলাক একেলগে আমি ইয়াত শ্বেয়াৰ কৰি এটা সুন্দৰ বডলেণ্ড গঢ়াত এই লিড ফেষ্টিভেলে বহুতখিনি সহায় কৰিব মই সেইটো আশা ৰাখিছোঁ এইটো আগৰ পৰাই চৰ্চা চলি আছিলে যে কেনেকৈ সাধাৰণ মানুহক টেক্সৰ পৰা ৰেহাই দিব পাৰে বা কম ইনকামৰ মানুহবিলাকক যিবিলাকে মাৰ্জিনেলাইজড হয় সেইসকলক কেনেকৈ ছাপোৰ্ট দিব পৰা যায় গতিকে তেনেকুৱা বহুত সংস্কাৰমূলক কাম যেতিয়াৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লৈছে এইটো চলি আছে নিশ্চয় এই বাজেটতো কিবা এটা ভাল থাকিব মই যিহেতু এতিয়ালৈকে বাজেটটো থৰলি ষ্টাডি কৰা নাই ইয়াৰ কাৰণে কমেণ্ট কৰাটো ঠিক নহ'ব পিছত মই ভালকৈ ক'ম থেংক ইউ বাজেটটো এতিয়ালৈকে চোৱা নাই যেতিয়া বাজেটটো চাম ইয়াৰ পিছত কমেণ্ট কৰিম আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অমৃতকালৰ কিছুমান পলিচিছবিলাক চলি আছে তো সেইকাৰণে এই বাজেটতো মই আশা ৰাখিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষখন বিশ্বগুৰু কৰাৰ কাৰণে এখন বিকশিত দেশ গঢ়াৰ কাৰণে যি এটা বাজেট লাগে এই বাজেটটোকে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে দাখিল কৰিব ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে দাখিল কৰিব আৰু এইটো ভাৰতৰ মানুহৰ কাৰণে অনাগত দিনৰ আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এটা কি কয় এটা পলিচি এটা ইয়াত দাঙি ধৰিব देखिए ये बॉर्डर की सब्जेक्ट मैटर जो है डिस्प्यूट तो हम नहीं बोलेंगे लेकिन जो उसमें जो सब्जेक्ट मैटर है ये एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव जो है चर्चा कर रहे हैं वो लोग सो नागालैंड गवर्नमेंट एंड असम गवर्नमेंट आर हैंडलिंग द सब्जेक्ट मैटर सो इन दैट आई थिंक very soon they may come to a good understanding of one another on the subject matter. But as a speaker of Nagaland,
and holding this post, I think I may not be the right person to comment on that. Sir, Well, I had never visited this place earlier, but I can imagine what it was and what it may have been and what is now. I think drastic progress must have taken place, seeing the nature and the extent of infrastructure and the progress that is taking place here. I really feel at home. I feel at home, very comfortable. Well, I must sincerely acknowledge and congratulate our Honorable CM and his team for taking this brilliant initiative. I think this is the first, if I'm not mistaken, this is the first literary festival in the Northeast. And I think this event has the potential of connecting people, bringing people together. And the last 2 days for me, the experience here has been really wonderful. And I intend to visit again the literary festival in the नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बैंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बैंकिं, एसएससी, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बैंकिं, एसएससी, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआ। आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव बैंकिं, एसएससी, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कोचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोर आयदा बाहायनाया एसे साबसिन जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय वाला मा जानाय जिउ मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कोर्स फीस, स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलाद लानो हागोन।